I sestre, dobro večer hrvatski narod. Evo da se ja predstavim, ja sam dr. Ratko Kovačević i sad bih lijepo vas zamolio da prvo pozdravimo sa jednim pljeskom naše drage organizatore koji su ovo danas omogućili. A isto tako vas pozivam sa jednim toplim pljeskom da pozdravimo naše dragi prijatelje koji u ovom trenutku po ovoj kiši prosvjeduju ispred lažne takozvane hrvatske televizije. Molim vas, pozdravite ih. Sada bih htio prokomentirati vezano za taj referendum koji nas očekuje, referendum vezano za ulazak u tu, kako ja kažem, i to ću uvijek ponoviti, tu Sotonsku Evropsku uniju. Braćo i sestre, tako je, ja ju nazivam Sotonska Evropska unija jer to oni jesu. Braćo i sestre, da bi mogli napraviti referendum, mi se moramo svi ujediniti, moramo znači pokriti cijelu Hrvatsku po svim županijama, moramo ju pokriti po svim tim našim mjestima gdje će biti naše glasačke kutije. Jer ne smijemo dozvoliti da nam drugi prebrojavaju i to oni koji su za ulazak u Europsku uniju. Znači tog jednoumlja moramo sada reći svima glasno i jasno, dosta je. Jer živimo i dalje u tom jednoumlju, jer nažalost ovo višestranačje nije višestranačje, to je oligarhija komunističko-udbaške partije i njihovih satelita koji su sada na vlasti. Prema tome mi moramo konačno to promijeniti, a da bi to mogli promijeniti prvo zaokružimo ne protiv Europske unije, nikako u Europsku uniju, jer tada Hrvatska gubi svoju suverenost i tada više mi o ničemu, braćo i sestre, nećemo moći odlučivati. Samo će onda odlučivati isključivo, i to ponavljam kao i zadnji put, kada nažalost mnogi to ljudi nisu shvatili, a neki jesu i nadam se da će danas sad svi shvatiti. Nažalost, onda će direktno o našoj sudbini isključivo odlučivati engleska masonerija koja drži pod nadzorom sve ove lažne marionetske vlade u cijeloj Europskoj uniji. Tako je. Braćo i sestre, znači sada organizirajmo se, pozovimo sve mlade, sve stare, jer smo svi u istome nažalost loncu. Ako se sad ne pobunimo, ako sad se ne organiziramo, sutra će biti kasno. Kasno i za nas, i za našu djecu, i za naše potomstvo. Stoga, braće i sestre, čuvajmo naš hrvatski suverenitet, obranimo ga jednako tako kao i 1991. Ja sam bio hrvatski dragovoljac, ima tu još hrvatskih dragovoljaca, ne smije nas biti strah, pobjedit ćemo, jer ako se borimo za istinu i za pravdu, i Bog će nam pomoći i On će biti uz nas kao i 1991. Svako vam dobro želim, Bog vas poživio i budite sretni, i budite skupa, i budite zajedno u ljubavi i u miru. Svako dobro želim.